How old are you now? Unangaki manje? 87. 87? Yeah. Oh mncane kimi. Mncane kimi. Yo. Yeah. Ngina 50 mina. Ngina haye. Ngina half 100. Kulinda ke ne. Bathi mina ngifuna change igama lelo. Ngapha sona isikhathi singakanani la emathukumini? Hayi nazi. Nafika nini? Wafika nini? Ngafika nini kwenza mzwakhe? 80 something. Yeah, ngoba sisuke ezweni. Yeah. Lendlu le yakababa. Ngoba abomakoti benu bengafuni baba. Okay. So ngathi ngase-office ngathi hayi ngomne ngikwambule endeni. Ithi mayishona indoda ngathi ngoba naye behlala ku-family house. Okay. Ngaza ukugada ubaba lapho washona kubaba. Yeah. Makasho ubaba ushone kwenza nini? 2004. Okay. Shona kwakho ubaba ngaye ofisini sekhona uFatima. Yeah. Ngathi ubaba ushone wathi uFatima manje indlu ngathi hayi bengila ngezi kumzila ngizahlala la ngoba manje asikwazi ukuya le phezulu ekhaya. Okay. So bangibhala ngelisi yana. Yeah. Indlu lokukota bokundla baba kwasongena mina. Ungena we. Yeah. So ngiyeza ukuthi le ndawo kuthiwa kuyindawo yakafushi. Ngokwindawo yamathu ufuthi wasusa abantu ephindile labo baba bakhona abangasebenzi abaletha la Ufushi. Yeah, ufuthi. Labo kaSpencer umukhamu namakaka lokuthi isitimela masibuye ephindile siza la sasibala amafeste sithi asifike Orlando sivula amafestela bokwamanyoro angithi yabona le ngaseDurban la uhamba khona uvile lingaka la amakaka beswa lapha sefe siya ngesikolo siyobhela ukuthi yabona thebe sithi grabule ukuthi amaka awomisiwe ayezwa amanyoro namanje ngale khona ngapha sibe ukuthi mubalimile amazambane bophuma izambane lingaka namatamati ufuthi ke nawo nala bathathe wonke lezinto eziyele ufuthi ke wathi masakahleli lapha wabona angakha amathuvu kuyisite yakhe bathi la abaqala ukungena la bayefata bahamba 3 rand Oh, per month. Le ingena kubani kufuthi bokuyi-pocket money yakhe ngithi bokuyi-superintendent kuyinladla khona ngoba isitendi sabona masekuya kodwa hayi isitendi siyi-1 16 balangasi isitendi angithi sifunise bathi hayi mina niyifuna kanjani isitendi siyi-1 okay. kwaliyo kwaze kwatholakala ukuthi yaba nje le ndaba yaba nje sabahambile abayazi ukuthi umamduli baphethe namaphepha akhona manje uba akhona amaphepha la. Okay. Amaphepha alapha kule ntombazana lela ngoba bokuyikomiti lo mama waphetha amaphepha khona wonke. Before shona wathi bantwana wabeka amaphepha wonke into wonke namakhansela nabothemba bazofika bathini yonke bekile. So inkulumo ithi ufuthi beletha uzohlala la emathukumini mawusingile ungana husband abo mama abanamadoda angasebenzi abomama yabo kwabo mama nabogogo abanganabani babaletha angithi yabona inayo kitchen nayo toilet beze ugogo angahlupheki. Manje na isimo senhlalo iyo yonke leminyaka sithi manicela kuhulumeni yini ningacela thanenzela kwaza bayabelungu bamangala kabi kusenendlu ezinje nisahlala endlini ezinje every month labelungu bathi every month le kulethe imali ngapha ukuthi abantu bahlale ngapha bathuka kabi basithatha lezithombe bahamba yonke le ndawo bamangaphe amabheke kunjani la omunye umama lo mangene etoilet angithi yabona lapha kunjani la phezulu
ngiyabona. Angithi labona amabhudo angena. Angena. Hayi. Kuze abantwana ke ngoba bazelelelwa. Mama khona geza ngayo. Bane ngime eminyango. Hawu. Kuthi ungangeni umuntu. Ithungu phela ni. Abalale kitchen silala la. Privacy ayikho. Ayikho. Namhlanje sisageza ngaze ngisafuna iminyango ukuthi hayi masigeza sikhini. Ngabe sike ngiyageza ungangeni. Sasithama ama-curtains sokulo mnyango. Ukuthi hayi mawugeza ngiyageza mntana ungangeni. Umuntu uyangena huzu. Ungamzwanga ukuthi ukhona. Yeah. Privacy nje. Hayi la. Namanje sazama ukuthi hayi ngoba manje nako ukuthi akuzalungisa yabona ukhanseli lo bani lwento omama wathi le ndawo fanele ijilizwe ngoba ngempela uma babethi bezezama ukuthi bokuze ngabe kulo amafoni namuntu akokothi speaking lapha unika something nithe kahle kokota kahle isitini siwela ngakini Hawu emakokota next door istina siwela ngakuwe libonda li-1 lebonda lelibenze 2 ngapha 1 lisingile ngapha lidabule ngapha idabule ngapha ngaphandle lidabule la ngaphandle kodwa ngapha kulo noba thiye bakhulu sibezwa kahle le khona makakhaya oraqula yenzithi ebandisize sosubusuku mabelwa nje nizwa yonke into hawu mabahleba nizwa yonke into nobathunyisa into zabo lapha ngoba ziza ngapha sithi yeba ngithatha impepha ngishisa impepha ukuthi eke thina ikhambiselene hayi lapha sihlalanga size sahamba saya le housing sabhalisa kodwa nasezipetition sibangaka ngifuse i14 abogosa hayi futhi ngabathenga mina wathi lesikhathi kuzofana electric ngosayihambele electric saya le UBC azange simthole kodwa hambane bathi uDelisani ilaba ugogo ningaka anina gesi thatha la 1 man singesina khanyisi lahlele mina ngifuna ngathi kukhansele noma igesi yeza noma mina ngifuna ngifuna elifule baba khona amalo yabhelisa ukuthi akafuna ukuhamba ngathi mina ngihamba athi ayigogo kuye emaplate ngathi angeke mina ngiziye eplating ngimdala ngina 85 lesikhathi 85 years bathi ayigogo kufanele wena ukuthi uyendlela sathatha ipetition sayisa lapha ngazi bathi uPulo no ubanipheshiyene wathi wafonela ukhansel consultant mabeze le nto bayilethe kimi silethe isahleli namhlanje so ugogo abantwana abakhulelela unezungulu ezingaki zingaki 5 asesikole lezi laba bayi2 banabantwana sebayi8 yonke lo change akakabi khona sasenjani banabantwana babalethana sithi mabazela usilala ngithi ngine-double bed ababili babheka le nathi sibheka lesibabili abanye mele balale ekitchen yazi ngizengabuza laba bathathwa bayise omunye ugogo ngalozo wahamba athi ngefletini angeke ngimele indaba yala kodwa makunimvula lenzansi hayi makunimvula usizi wathi ngiyahamba ngimdala ngiyayeka efletini ngiphume kule ndawo futhi lapha kula mafleti labo mubi ngokuthiwa i-bedroom lapha bathi sisala kwasathi siyehla sawa ngithi hayi mina ngifuna iflat ngoba sinama-tratis yakho manje ma uzathi uyolala fane uyele ma ufuna amanzi ufuna uphuza kani wehle bathi logogo asanda kufike nje wawa esibhedlela thina sifane basinike izindlu nitsho lezindlu kahle sithole yabona nje ukuthi akunamashanga khona manje ma ugeza usizi bantu bana banezani mase ugeza asophele uyochitha babalekile abazekho abantu sophela amanzi thutho njalo uyochitha amanzi
Ngamaqonzi. Ngamaqonzi. Baba angithi ba hayi wena gogo uyahluka. Hayi bakuphele kahle. Maso bala sophuma nikuphi na? Awusaboni umuntu. Yathanda ibhakede elincane. Asihlele kanzima la. Ahlele kabuhlungu. Kabuhlungu. No siyabonga gogo. Babathatha bogogo bayithela. Amagandaganda labo ukuthi amagandaganda bokuhlala amagandaganda. Abantu ke ngoba bathanda izimo bayohlala lapho sabazi hey omunye ahlala phezulu angithi gandaganda inathula. Abanye bahlala la ngaphasi la ehamba khona bayenze netende hey abantu beke bezimo. Ngiyakhumbula. Indawo. Mase ukuthathwa abantu bayisele haye le bathatha 10 bathatha thina bashiya amaganda afika izolo bashiya thina. So ukune 10 nyana nje ethathiwe kwathatha 20 pen emagandagandeni. Okay. Abantu abadala bogogo. Abogogo abaselisuthi abaze ukuthi abanganama amaphepha thina sina yonke into azange basithathe. And bayafika labantu. Ukudala bena namhlanje na 87 yila. Khona manje makushonywe usizi. Ukushonywe lapha ya. Kwathe ukuthi iphathi sina ngithi laba sababalekile bezinye ikhuphu ngapha. Nalaba lafuna imali bona abaningi badlula bathi gogo ngathi umuntu abantu akunike angifune emqali yabona asina ndawo mama ngune awushona lapho ibhosi lihamba ngephathisi ibhokisi laba ngizazi laba ngephathisi omunye umama la uma hamba isibiki lapha phezulu kwathi ukuthi nayi imikhukhu igcwele wazi lapha esihlahleni ibhokisi lakhe lapho mina esihlahleni ngo uzahamba kuphi ispace asiyo asikho nayi passage passage sepana nalo enincane le passage mangihamba lapha ngihamba bangishona la akubanzi intende abantu angazi thathi sihamba nini masithembe ukuthi kuzolunga khona kuzolunga kuzolunga yeah. One, 2, 3. Msizakele Makhoba, ngihlala la 1229 Klipspruit 2 rooms. Ngazalelwa la 1983 ngakhulela lana. Ngisizukulu sesi 3. So manje ngikhuliswa umama nogogo. So the time okhula a situation yokuhlala nje 2 room until today njani? Akuhlalekile ngoba besingekho baningi la endlini. Okay. So sihlalekile silala phansi sipatanisa kuyilento leyo ngoba izindlu la njengoba nibona nani izindlu zala ama 2 rooms. So but isincengile saze sakhula saze sabangaka. But manje nathi sesizele sesinabantwana so manje ke na bancane indawo iba ncane ingakho sifuna ukuthi sisuke kule ndawo ehlise sithole nanoma ama 4 room because sasithenjisiwe ukuthi kuzoyenzwa ama 4 room bazokhipha umuntu ngapha kubhobozwe ngapha kanjalo. So manje since from then sisalindile asazi ukuthi kwenzakalani. How long have you been waiting? Hey, it's been long. Ngathi ukuthi nje 10 years isilindile like abogogo bethu because nabo bebehlala basitshela lento lokuthi nabo bebelindile ngalesa sikhathi. So njengamanje nathi sikhula nathi sisalindile silibele sithola ama promise akhona awafulfill. So nje siyacabanga ukuthi ugovernment nje uyasifaila because kwezinye indawo ama progress ayenzeka because the last time ngangisemfulo ngazwa ukuthi abanye baphumile babayisile endaweni emfulo le mathuru makhona baphumile bahambile. So thina lana nje iprogress nje ayenzeki at all. So asazi ukuthi kwenzakalani.
and then crime yalana kuyabheda man kuyabheda kuyabheda siyangenelwa kuwo lama-2-room amancane nje siyangenelwa abantwana baphenduka bomnyawupi yiyonke lento lotshwa isiphithiphithi nje singa-understandeki nje kule ndawo nje la isiminxaminxa nje engengikwazi nokuthi ngisichaze indlela nje siphila ngayo sesiyasaba kusasa uma uthi uyavuka ubona umuntu ongamazi asaza like nesquatter camp nje kuningi nange-electricity siyasogola like njengangiphekile manje kumele ukuthi ngiswitche enye into off ngiswitche off i-TV ngoba umlilo wethu mncane uya-understand ngicede ngamabhodo if kuyabanda-ke na abantwana kuzomele ngicime i-heater ngicede ngamabhodo before ngizolayita i-heater so siya-affecteka nje ey'ntweni eziningi so siyacela nje ukuthi nathi ugovernment angasisiza nje nabantwana bethu bangakhuleli kule situation siyazama imisebenzi ayikho uyafaka ama-CV but no respond uya-understand so asazi ukuthi siyenzakalani same nalama-project lamancane kuba yinto yesikhashana ngaleso sikhathi kumele sikwazi ukuthi sidedele abanye sinikane ispace ukuthi nabo bazongena bazokwazi ukuthi nabo bathole leso sinkwa babeke isinkwa etafuleni so nje kunzima nje kuyabheda yes okay no siyabonga ndike njalo futhi hayi nosaphela manje ishikama uvuyo kabafuma okay siyabuyo ukhaswela kumama kasula maseko mncamane amana kuzindeka kusuka beluzi hawo abantu bakamgaza usuthu ayasibonga manje namhlanje futhi sihambele indawo yakho manje ngasithathe wenze sazise nje kabanzi ngesimo senhlalo sala eMathobeni nafika nini wenza kananje nge-1966 leMathobeni sisuka straight ePhemveli into esilethelana ukuthi umama wayengekho right kwasithi wasisiza leMathobeni bekakho right mama sifike singabafana idingi besiyi-5 isho omi-5 kuthi abanye badlule emhlabeni omnye-ke wathola indlu yakhe ePostowasi so isimo sihlala phansi kwaso kwakuyisimo si-oppressed sasihlusha amabhunu kakhulu like into ezinjenge-permit sekusungu sifuna ama-permit uma ungekho ephemithini noma ungabhadalanga irenti we have to go uyo-report e-ofisini wasibusa amaphoyisa ama-black jacks ebusuku sihambe ngaso sikhathi mhlawumbe umama angabhadalanga irenti okumama wayengasebenzi phela wayekuthi ogulanga sihambe siyolema ofisini sivuke ngo-4 siyohlala e-ofisini silinde superintendent sizo-explaina one by one ukuthi why umama angabhadalanga irenti ucheck i-permit ukuthi ubani lona basivuse ekuseni ngaso sikhathi ama-black jacks isimo esikhule phansi kwaso-ke leso till now so-ke lezi ndlu lezi sishiye umama wasizalala abafowethu abanye badlule emhlabeni kunye indlu engasahlali la uhlala ePostowasi lezi ndlu esihlala kuzo lezi izindlu zazimasipala ama-conditioners awama-2-room lezi ndlu ama-conditioners sesiwatshela everyday abafuni nja abafuni kati no visitor allowed we have to stay in i-family osephemithini is allowed to stay here if ni-10 if siyi-10 we have to ukuthi ngaso sikhathi sishare le ndlu siyi-10 kubonakala ukuthi silala kanjani but siyi-10 akusindaba yabo leyo silala siyi-10 lapho kulonke beningakhi nini thina ekhaya besi-6 kahle kahle abanye badlula emhlabeni basala 5 ama-twins sasinama-twins close to 3 pair ama-twins wokugcina umfana wokugcina weyinkosi yethu lapha ama-twins nasasiselwe sama-twins kanje sisonke kanjalo sokulala benilala kanjani umama wayelele kushiya umbhede obhuti bami balale ngapha kitchen phansi umbhede wokungena uyi-1 lapha bekungena chance ukuthi ungafaka umbhede wesibini nokwesithathu mama belala umbhedeni kuphela thina silala phansi ngale nomama ababadala bazelala ngapha kitchen so watholakala ukuthi manje ekuhambeni kwesikhathi bayasuka
lezi zindlu esihlala kuzo njengoba kwakwenza simasipala nje asina-title deed Akunathathe deed. akho title deed sayiniwe sasitshela nje ukuthi singumasipala finishing down ayikho into yathi lezi zindlu ezilamba yethu okanyana Yeah. kwakuqayeza masipala most of the time okukhulunywa ngazo Okay. kuthiwa lezi zindlu zamasipala So umasipala alincengisa nje xa sincengise nje ukuthi sihlale Yeah. akusindawo yethu uyamthola so-ke abanye abanikazi bale ndawo mostly abasafika nabo abasekho emhlabeni sezaphenduka lezi ndlu lezi kusho ukuthi zaba lezi ndlu lezi ezathathwa abantu abafikayo Bathatha kanjani? ukushona komuntu athi umuntu ungcwabile lo mama lo behlala ogogo behlala awungena endlini qedile kodwa akayo ofisini akayo report ukuthi kwenzakalani suke yakhe abantu bathuthi bashithu umuntu afika ngena impilo saziyiphila-ke lapho uthwala kwalomntana Yeah. sacabanga ukuthi mhlawumbe-ke kuzathi uma kufika i-ANC kube khona into etshintshayo ANC. saphuma ngobuningi bese siyovota sokuthi i-ANC sicabanga lo change ukuthi eyi nkosi yami umuntu uze akathola ukuba ne-freedom Yeah. sikwazi ukuthi sithole ezinye indawo kanye sakhe kanye kwathiwa ukuthi kusenjalo akho nto eshintshayo In terms impilo lewenhlala ngakhona manifika namanje isimo sinjani in terms of crime and nomsebenzi futhi irate yecrime sheshe iphakeme dati isikhulu le-crime nje azange siba abantu abaphilayo impilo engcono sasithi sesidle kunasezicrime size survive ngoba phela umama wayena abantwana abayi-5 abasebenzi bona kuze sidle nje we have to do a crime siyotshontsha imoto edrobhini senzile zonke lento Namagangster yonke le. uyangithola ya siyajoyina siba ne-teamnyana yethu sihamba nayo siye edrobheni abanye bawusithengisela amapapula abanye benzeni impilo esasikhule nayo siphila ngayo ya Okay. akhonto igavumenti owasenzela wona even no-94 khonto engcono basizama ngayo Yeah. namanje sizakwathi sibhalise izindlu sabhala salezo zinto zilithule sikazithole So azikatholakali. hayi akho zinto So ezitholakala nepromise angikaze nanikwa yona. hayi sisabhalisa lokubhalisa lokuthatha ama-details ethu kwalokuphelele la Yeah. Asithi from namhlanje ke isicelo sakho sithi ugovernment uhulumeni athi into anganenzela yona. hayi ngokuthi kule ndawo esihlala kuyo uyazi ukuthi le ndawo esihlala kuyo ayikhona uma ingasithola nje indawo kule ndawo esihlala kuyo ucabanga ukuthi lamaphayiphi namanje nilakhi manje awublokhanga every time liyablokha la kugcwala amasimbi amela ngaphezu kwale ndawo ablokha amaphayiphi isamba phezu kwamasimbi nokungathi uyakhaba lapha kulandlula izitina ziwa njalo sithathe osimende simane sivala kuba uma ukuthi ufaka unyawo nje iyawa leyo ndlu leyo Chuthi zimoshakele nje. zibolile hayi nokuthi simoshakele Zibolile. bolile Yeah. ya So la unekhishini nekamera phelile. shinekamera kuphelele-ke la indawo esiphile kuyo more than la from 1966 phila into yasenza ukuthi singatholi indlela ukuthi besiloko siboshwa phela sikanga Yeniphanda. siboshwa sizama ukuthi siyapha Amagenge ayapha. sizama ukuthi hey sizama impilo hayi amabhunu asibopha for the last time amabhunu wayethi wayengibopha wangitshela athi amabhunu yazi ofele ejele if awufuna ukuyeka lo mkhuba wakho wale mpilo ufuna ukuyiphila i-crime you're going to die in prison Wastopa la. ngabona ukuthi ayikhona ayikho lento engiyisebenzelayo ngoba akho nto engiyibhenefitanga kulo crime kuba mnandi ngaleso sikhashana sithole leyo mali siyifake emabhodweni kube mnandi kube kuphelele Yeah. ngokwasipala wasinika umthetho ukuthi lezi ndlu njengoba kuyithoma sakhi abantu abakhela babakhe ngenkani Kwathiwa akwakhiwa. akwakhiwa Yeah. akho sidingo sokuthi u-extend ithokomo ithokomo uyifuna injalo masipala Yeah. Ngaso sikhathi umasipala bakufusha. awufaki nansi usuperintendent wethu wokufusha Superintendent. Yeah. awutshentshe iminyango tshentshe ifestera siyifuna injilile and awufake awu-extend khona uze-extenda
So nayi rumor le ukuthi bekunamathuna la iqiniso le. So it's not like that ayikho manga lawo. Umuntu ongazi ukukhuluma manga ayifunda. Bekunjani the time Sifike la ku flat. We are the first person ukuza la. Thina safika la kungekho bantu kulezindlu zonke. Thulile. Saba igroup yokuqala. I think we 4 to 5 abantu besuka ePhimbi. Thiwasuka ePhimbi mase. To lakudala. ePhimbi yakudala. Yeah. Leyo ukuthi bekunamathuna la that's not right man. Okay. Yeah, thina safika khona idananda le iclean kakhulu idananda. Idananda ya. Yeah, safika sayilwela la dananda silwe nabantu bafana basekolanda. Ubanje amafishi. Sandula amafishi. Yeah, amafishi. Abakwazi ukuthi basuke le eOrlando basokubamba amafishi la. Yeah. Manje bathola ipermission kithi bazobamba amafishi. Aweli lamafishi. Yeah, sagcina sesibaxosha ke manje. Ngoba kwaba impende sagcina sesibaxosha se. So idananda sanawo amafishi manje. Ayisenawo amafishi idananda. Sengcolile. Yeah, into sasizinceda ngayo kwakunekhuli yakhe namalahle lapha yawo. Ngokiphawu. Lamalahle lawo isinceda. Ngoba sasikwazi ukuthi igudzi mayimile ngesikhathi sivule la. Ngamalahle. Ne? Size nawo sizwagcwala amaboxini. Uba sithola ngachance yokwantshontsha ngapha eNiceville ngoba eNiceville wayekhona nakhona. Ngoba ukuthi masithola ukuthi ichance asinayo ngapha eNiceville siwantshontshe ngapha. Yeah. Amalahle. Manifika amagandaganda bewakhona nawo. Yeah, uyinkomponi. Uyinkomponi kuphela. Bekuyinkomponi amagandaganda bengekho lapha. Yeah. Aza kanjani amagandaganda? Amagandaganda aza ngelithi amagandaganda kwekuyinanzika. Njengoba kuyindawo kamasipala nje. Yeah. Bekuwashela amabhakede lapha. Yeah. Kuyiground yebhola lapha. La ndawo le yonke. Kuyisibaya la phezulu. Kwakungabi khona amaflat ukhona amazinga. Ngaphakathi enkompo. Sasidlala ibhola la ngaphakathi la kupha amagandaganda khona. Bekune ground lapha. Yeah, bekune ground sidlala khona. Sidlala ibhola lapho masibuya ke manje singena enkomponi sithola amahelo sihambe size nje. Le amagandaganda ifike ngalesikhathi khona le. Kuwakhona icompany okuthiwa NSG. Yashiya amagandaganda lapha. Yeah, azange ishiye amagandaganda. Amagandaganda wayekhona lapha. Qala khona amagandaganda amasimba ngithi. Ecleaner lapha gezela lapha amabhakede amasimba. Agezela abantu abasesephezulu. Achitha kugezwa amasimba athatha amabhakede a-change asiwe futhi back ephezulu. So ke manje kwafika indawo amagandaganda yayiqashe kumasipala. Kodwa NSG amagandaganda khona. Yeah. Wayiyelo nje kusuka la. Uyabona ukuthi amagandaganda ayakhulu. So ke manje kwathola ukuthi aphelwe icontract la. Asuswa la kumasipala. Ayobekwa la ngasescom. Wasala la ndawo iplay. Yeah. La ndawo iqale ukuba nabantu le day sekukhona sekulenkatho le-ANC. Azange umasipala bekuyindawo umasipala la. Komntu wathi ihlala lapha. Abantu behlala lapha bahlala ngoba beshiwa amagandaganda kuyidepa yalabantu amagandaganda. Umasipala wayeyibiyele la ndawo yonke ayibiyele la ndawo onkampini. Enkantshele la ndawo. Umuntu wasusa lulaciwa simazi ukuthi ubani wasusa lulaciwa. Kwakunenkomo laphezulu nesibaya la ngezansi. Yayibiyele yonke la ndawo le. Le magandaganda abantu bazingenela ke ngalendlela. Babuya phi labantu? Abanye babuya emakhaya. Abanye besuka la lokushini ngoba bengakusisa abahlali kusisa. Kahle abaningi nje Babuya emakhaya. Akekho umuntu permanent wayithi usuka elokushini uyohlala. Yeah. Okusho ukuthi laba semagandaganda ababuye ePhimville. Angithi abanye ababuye ePhimville umuntu nokuthi ngibuya eMthwane ngibuya eMndinga so bona nje cha. No. Noba ungabuza ngehistory yasePhimville bayazi. Abayazi. Noba ungabuza ngeBlack Power lesa sikhona thina ngo-76 ubabuze ngako bakutshele ngayo bayazi. So 76 the time inisenhlala la. Sekune riot. Yeah, i-rate amabhunu bebanga ne-rate la. Hey, amabhunu yesiphazamisa kakhulu. Ke kwaliwa 76 kakhulu. Kwadutshulwa abantu bafa abantu. Khona abantu abangazange bavele. Abadutshulwa. Ababelwa amabhunu. Ngoba amabhunu wayitarget umuntu agijima umphatha amphose uhibo. Kusho lo muntu lo ngasabuya simazi lokuphelela. Esa. Kunabantu abafa kakhulu. 76. Bekunomuntu lo muntu
benze uthola ukuthi badubule umuntu ngalesikhathi abadubula ngaso gijima amabhunu ayahle awumthatha bakungenzekanga ukuthi labadala bayadefenda bathatha i-tear gas bayibuyisele emuva bashaya amabhunu once athola i-chance ukuthi uma idubula siyabaleka sibaleka sonke lo bamdubulile bamlanda amabhunu umcaphula umfaka uhibheni ahambe nayo. So the condition there at room, how did it affect you mentally? Affected manje sasafariswe lo mpilo nje singathola mina konke utshintshayo sisasafarisa sisabana I-youth eze after nina ne-youth yamanje i-youth yamanje khohlwa ke lo yamanje namanje all over la methomeni uzothi uma ufika ngapha kuthengiswa ama-drugs nangapha kuthengiswa ama-drugs kuthengiswa ama-drugs abantu sibesurvive kalento le sesibone ngathi survival ihaba kumuntu yiko lo singafuna ukuba disturb style abantu bayazama noma eta sibone ukuthi they killing i-youth yethu but sithathe ngathi baza ngoba the main thing ama-Nigeria yekiwe dropping sisho kanjani why kumele sibaphazamisele abantu ngoba nama-Nigeria bawayeke dropping asibayekeni nathi singabahlali ngoba uzareport i-1 the next week memume phakathi kwabantu uyangithola so kwazofika le thuba lama-Pakistan angazi ukuthi afike nini afike kanjani uyangithola problem ama-Pakistan athi uma ifika lapho afike kutholakala ukuthi lana kuyalanjwa i-poverty afike utobona ukuthi i-opportunity ukuthi enzeni afike akhama ngomla avule imashophu abantu bajabulela loo nto ukuthi siyabenefitha malento and akusabenefitha abanikazi bezindlu sekufitha abantu abazalwa mhlambe isizizukulu lezo zikhona ngoba akho umuntu ophilayo kwala mathuba awukho bafiwe I think now I'm 64 years ucaba ukuthi umama wami uhamba ka-76 the most yalabo mama akasekho umuntu okhona noma ngathi uyovula ifayile akasekho umuntu wala uphilonga la ozathi showcase uyazi ukuthi yena uphilonga abekho izindlu zabomama lezi kodwa labathi ezabo basithola kanjani izindlu hayi lezi ndlu zalabantu abafike bangene nje khabalingene bangene iseki ukuthi singaba lokho siyake uhlala eyi-1 ugogo uhlala eyi-1 thatha nje vele behlala bodwa libosti behlala bodwa ngoba bekuzinto zokugogo behlala bodwa so athi ngokwesaba ugogo acela umuntu ima naye ngicela ningithole umuntu awunomfana ngoba-ke le ndawo ngihlele kuyo ngiyasaba ngedwa uyangithola amkhulisi ugogo khulise lomfana ugogo mayisholo lomfana sekubona sinabantu baselisuthu abangena ezindlini basi-occupy izinto singabazi ukubangela nje abantu ababefike beqoshile becele indawo leyo wafike washola umnikazi wendlu wavele wangena endlini wangasareport nase-ofisini nakazi office ayazi izinto esibhekana nazo everyday that's why mase kukhulunywa ngama-meeting kukhulunywa ngezinto esifuna ukudiscusswa la emathogomeni abafuni ukusondela babezinokoza ngenxa yokuthi babalekela le ayazi sizobanjwa yabo so yiyo lento esibhekene nayo ma-reblockage kanti ama-funeral wona nenza kanjani mfethu ama-funeral yazi ukuthi ngesindawo asina-choice ngesinye isikhathi kuye kusetshenziswe lo ndawana encane khona ereserviwe kodwa ukuthi ungathi umuntu uzombekela la akukho ukuthi ungambeka ibhokisi alingeni la passage so umnikazi wendawo akakhoni ukulethwa kwakhe hayi akasangeni ayisa basangeni ngoba akabasekho bona sibaphela abanikazi bale ndawo sekusele nje le generation ekhona umuntu mase eshona nje sekuvele kuplaniswe ukuthi afike ekuseni afike ethendeni wenze iservice aphuma hamba lento ukuthi kumele ukuthi alale endlini ayisekho ngeke asadala akakhoni kahle uzongena kanjani ngapha kule mikhukhu ngapha kwenzakalani passage passage and sekunemikhukhу manje yenzani tshontsha kithi ugesi layite ngapha asithi ke manje na umasipala
Lo ukhuluma ngakhona zange abe nencedo for ama-2 room Nah, ngaphandle kwamapali wase-Sao Paulo not yet. no-electricity. Akuna-next. Kodwa usizakale ngayo. Ayikho. Konke lokho sikwenze la sibuyela majority sesizibiyela nje. Masentana yethu. Ayikho into afika ilanga. Ubona la ngibuya ngoba. Ba-66 lo mama. Yo, Ba-66. 1966 yeah. Namafastela 1966 yeah. So le festival leli 56. Yeah. Yo, Sure. nomnyango na. Yeah. Lo, yeah. Insimbi lo mnyango. Simple lo mnyango. Frame yakho. So la ikitchen ngalo yalala. Sasa mu place there. Okuyincenga ukuthi ize kahle. This